Jing lakai Indian Super League peringkat Hyderabad Persia ke Bengaluru. Pai syang nak jing lakai bro artli kian hon kia khai damar Shigul. Ya ke Shigul penia khai jong ke Bengaluru layo bentiap Lyngba Sunil Chetri. Agui par jing lakai Indian Super League peringkat North East United Persia ke Kerala Blaster. Hagan jing lakai bro artli kian hon kia khai klem la bat penkhijat nadu basdang ke jing lakai hadu bukut jong ke jing lakai wala bro artli kian hon kila persyang ban penkhijat Henry ki klem la bat pen urlong. Haga jing lakai League 1 peringkat Lens Persia ke PSG. Pai syang nak jing lakai ke PSG kalau khur ke nam job. Hadin bagalala ban pelim ke Lens da ar lakaway. Bari ke gol penjob jong ke PSG layo ban tiap Ashwa ban kot ke jing lakai. Kata haga minit ke pra pen riu Lyngba bar kola. Haga jing lakai Serie A peringkat Juventus Persia ke AC Milan. Haga nak jing lakai ke Juventus kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke AC Milan da ar lakaway. Haga jing lakai Bundesliga peringkat Bayern Munich Persia ke Wolfsburg. Pai syang nak jing lakai ke Bayern Munich kalau khur ke nam job hadin bagalala ban pelim ya ke Wolfsburg da laila ar. Badhag nak jing lakai Goretzka ulayo ban tiap ar gol nak benta ke Bayern Munich. Haga jing lakai La Liga peringkat Leganes Persia ke Kenhon lakai Alvarez ke Atletico Madrid. Pai syang nak jing lakai ke Atletico Madrid kalaman ikan amrem da Shigul lanon hadin bakla syap pelim hakmat ka Leganes kabadon haka kerdan ka bakhatnyau haka mit yakhin point. Agway par kecing lakai La Liga peringkat Getafe Persia ke Barcelona. Pai syang nak kecing lakai baro artli ki kenhon ki yakhai da mar Shigul hadu bakut kecing lakai. Ya ke Shigul jong ke Barcelona layo bentiap Lyngba Kante haka minit ke bakhandai bar ya ke Shigul jong ke Getafe layo bentiap haka minit ke balai peusau. Haga jing lakai Premier League peringkat Newcastle Persia ke Bournemouth. Pai syang nak jing lakai ke Bournemouth kalau khur ke nam job hadin magalala bat pelim suk ya ke Newcastle da saw lakaway. Bar haga nak jing lakai orang lakai ke Bournemouth Justin uliyo bentiap hat-trick. Haga jing lakai peringkat Arsenal Persia ke Aston Villa. Haga nak jing lakai poro artri ki kenhun ia khai damar ar gol hadu bukut ke jing lakai. Hagway par kecing lakai Premier League peringkat Brentford Persia ke Liverpool. Pai syang nak kecing lakai ke Liverpool kalau khur ke nam job Ashwa ban kot kecing lakai da ar lanon. Bari gini ki ar gol jong ke Liverpool layo bentiap Lyngba Nunes Ashwa ban kot kecing lakai. Kata haga minit ke bakhandai peu plus iway bat haga minit ke bakhandai peu plus lai. Lyngba kan kecing job ke Liverpool kadang scam ban bat ya ke kerdan ke benengkong haga bagalala ban kamaisan peu points. Haga jing lakai I-League peringkat Inter Kashi Persia ke Aizol FC. Haga nak jing lakai ke Inter Kashi kalau khur ke nam job hadin bagalala bat pelim ya ke Aizol FC da saulalai. Bad haga nak jing lakai ke Inter Kashi kalau yo ban tiap hadu lai teligi gol Lyngba ke ungol jong ke Aizol. Agoi par kecing lakai peringkat Srini Didikan Persia ke Shillong Lajong. Pai syang nak kecing lakai baro artri ki kenhun ya khai damar san gol. Bari ke gol pada khai jong ke Srini Didikan layo bantiap Lyngba ke ungol jong ke Shillong Lajong. Bar haga nak kecing lakai udok kelas Tarnin layo biang bantiap ya ke hat-trick. Bar Lyngba nak kecing khai ke Shillong Lajong kadang ne ak kerdan ke basau hakamit ya khen point.